too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH too much GH Ghana wahala jumedi na ebre asose enenso yede ebesomo munuaba apiesi kapa ena motimini abusuafo na watwi mu enche ye bia na watwi ahyase ya ensensem bi ekoso expose bi ebaye ma asofo bi edin ebebepie mu enoma wamaye edi etia wo moyere nom anaso maye a eye esumase enoma ni nyina ebebedan edi na sofo ani din ebebepie mu ne enede waba abonten waba ba betre na adwen ede afa ho wabeka de wonima na allegation ayede eto no so no waba ababa beyi ano na abusua umayembonra ensem no emu sede munim no eye na no ejoada ena eye na 2TV so yenua be mama na say world changer wodi ebebetena ho no ma na chese expose am Honorable Kennedy Agyapong estate ye Emma Demon Break and so de beto aso yenua edu foster enso ebebe mu ebie efa abusuan godu hu ne oma Bishop Dan Obinim ekun wo ma abusuafo edi afri hu no ni nyina enkonkonkoda no won manase so ebetena ase no wode asofo binom edi ebebetu edwa na manase wedi kan babontia babebu asofo bia wone wo mo aye adwuma ye abruka ye ejada mo ne wo mo keka ehum enti wo hwe se de demon breaker waba bontia wono waba bebu bonkrofo binom di ni wo mo nyuma wo mo no na ehum behia se wono soso wo beba betoa nense no so na abusua wo kasa no wode atu edwa ebo nipa ba ku bi edi a wono do hu ne se nipa ne onse emfata se ye befre ne se oye sofo anase nyami enipa eno ne pastor lab wono eni nipa wodi kind no ehye ase na ne nsem kaye mu no wodi tu edwama ye tase se ye pastor lab edurumre bi wotwituo ne so nam program bi a wo mo ekoye ebra nkokodru honom na chese ebruku mu ne wo mo keka ho eba na wo ma ebruku ne girlfriend ana one ne wo honom Mavis ede nyum bebe hia wo mo ekwan na chese papa yi mu no ye na tikokum sade ntina wo no bebetena se ya ma obapa Christy enso so ama mebo enwuma mfa mbeje na baba abrawo tena se kokoye ntokwa ma tutwitwe ebe mu ebiemu nso wosan editu edwa efa incident bi a esi ye anase kwanhye bi a obapa Christy wo fa mu ebra na wone pastor lab wo mo aware na tete satan o de Christian lab an Roberts ana konfo ekọ ne so ema wo mo ene ne kokoda ye no abantie no editu edwa se pastor lab wono ene boss enkrofo enan no epa ema wo mu kokodi sa bonefosem no ede eche wono ankasa na yiri na de ntia ema na yese nyina yesem na ne hukani anase de kanchime bi a wo wanya no ewo Italy krodua bi mu enu tina wo pekwan bi so ejai obapa Christy ede so se de be obetimi akwakọ ware sa oba no ewo Italy no tim ene ma ne boss epa no ma nkrofo enan ene ne yiri a waware no sika ware no ekokoda ye said ye ebeye wo betimi ejan na ensem we ebebeto odwan bebre na woka ede efa eho ema wo bekai krampa obaye bi efre wo mu confirm ye ewo ensem ana wo mu koso no ho se eyampa se pastor lab ope ema ne ho nkroniba allegations we ebebeto odwan na obi aso edafom etie se ebia na pastor lab anaso obapa Christy wo mu baako ebeba bonten ababa bekasa na se ababa abema omanfo enchemu bi ne yahunia ekọ na ensem we no ekọ no still na obapa Christy de wakana no atumu afa ensem yi ho ahya asem no de wabu na ni aguso asa wonte ye wabubu na sumu enua because onu ni sese wanya na ware fufuro bi a
wo ase anani agye nti ehu hia se wo no wo de ne ho eba fore eye saa ensem no emu na ne kunu ana ne kunu dada a yenim no eye pasala won so no susu ye twen se wono susu eba be kasa na se eje ba eja enya baba bedru ene de pasala baba bonten na waba ababa betremu na allegations ayede eto ne so se wo han enkrofo for man be repu eye obapa Christian nensem a wodi etu eje nyina ene se asem a eye manase world changer wodi etu eja no enye nokre de biara eda na enye nokre eye pasala be chichinsemu na ye hunu de nti a wo ka se eye manase azuri nensem a wodi etu eja no enye nokre no afeya osen ya ne onu dodo betimi aka ene se enye nokre na emom obenya emre age obeje mre ene obehwe se time no ene betre se wo beba bonten ababa bechem ana se womba ememe bechem moma yenkotie ne nsem a wodi atu edwa the money that time because the man no you know no di nkomo pen yes ma be yi no kama e ma no betra se ugo pa se emema for emewepu oyere tama na nware oni ni nzaye no asa se ni no kwa bi o mechia watiefo ne wahwefo say asemi see no enkofo afre me bebre mpanimfo doctors teachers ne amadofo mo wa America ne Canada any all over the world obi ase ma men kasa nti me mpesa me kasa na me na GH4 de ye 101 nti meka bibi kakra bi GH4 ni watiefo ne mahwefo pastor lab ne mechia obi a ne amepesa me kanyina ne se why na obeti sika ware ne tamfo obi nti sika ware ne tamfo je de odono nti why na betumi akofa amrobe se omone ne yire medda na wo wia wono so ne na da anyinsen awo ye last born enyansafo entie na mo famfa nyansam mfamfa adwendwene mu na awurade beyi o ma no at the right time no meba be church nstem ne de ne ma ekonyina na so meba be kasa ye betwa ba bia waka ne nyina de aba be kire adofo nyina mefie ene ba bia mekoya asori onkoko ene oribad ba bia waka bia ye betu hu anamo mesre atiefo ne madofo so bia nka na komanto ne yam na sede kane no ye ka bone fa me ho a nkonimdie baa na saa na we nso medi mu nkonim awurade nhyira obi a Pastor Love, you better say my chino. A quite them with all the Kasa GHP for our honor. There is no absolutely truth about what this guy is saying. I will tackle the problem properly at the right time. We any and so much as a abrantiano, Waba bonting, Ghana for any ages, so Waba Casam, I'm Obia who say, and some I had so, and allegations I de agu na punosono, Senko, Baba Bechim, say a yampa, and yampa, and Nasa, or Baya was say, and some manase, wall changer, a day out to a jano. Enya nokre na emre pamuno at the right time no obeba abonten aba address issue ni na Ghana for say at the right time bim wa ba abonten abeka say no what bi wano na waka akwa kwesi na ye nyina ye hunu say na tie right time bim e na ye ntwen na sa wo kokoda na nyame fa sambo wan so de bim a na chese right time no enya mama Ghana for ye ntie no kra ewom ana say wo pese wo fa kwan bi so yi like o dodge asem no pese Ghana for betie no kra ewom denti e na wo twen emrepa bem emrepa no ene sesi a enti no wo bibi kan sesi a ebi no mo say mama ye nja no nemrepa no eba wo beba ababa be cheche ensem emu na se de obia eche na adwen efa na se adwenche no ana se de aye pasalav ede nsem no betu dwa no wo mo ebo anjo so wo mo anye okay e wo ne response to allegations no enuti we mo betwa bo no etwa bo no wo mo so wo mo be support no e wo de wo kan ye no so no wo mo e support no na eno ama ye nua Daniel e de wo de e ba ye o say I'll say there is no time. There is no right time for you, please. This time is the right time and you have to tackle the problem properly now.
If you are saying it is not true, then what is preventing you from explaining? Or no so at the end or say right time be or right time na no say so wait me about one thing aba be chemu say enye no kra enti den na esi wo kwan say wo be chirem no o si enye no kra na wo di nchiremu aba den ti na enye no kra wo de aka ho na wa ka enye no kra na wo twen right time as na di nchiremu aba na enye no kra ne de wo enye right time say time we e na aba be ka na say sa asem no pampo de jaika na wo wa no ye bia yi na ye hunu say de e koso ne enye no kra ana say enye no kra ye nua ye kujo e de awode e ba ye osem wicked pastor, you hire 4 men to rape your own wife. I no wonder she divorced you and married someone because your attitude and everything is not good at all. Or no so own say enya mama say na yire eye Christian alava na obapa Christi wotimi ejanu because ni su ene ne bane ne ye krompo e kire say wonyanya minipa papa krokrokrokrokrokra asema ba na wo baba be kasa de wo eke eni ne de na esi wo kwan say wontimi enka bibia ye nua eye Nicholas enso e dia wode e ba wasem Pastor Lave, stop beating about the bush and come out and say what you have to say. Just let us know. You said there is no truth about what Manasseh said. Then what is the truth? Let us know whether you informed those men to rape your wife or not. Just come out and say, no, I didn't. Yes, I did. There is no time, right time for you here. We just want you to come out and say something. That is all. You telling us there is no truth is not an answer to this allegation. Otherwise, we will take it as what this guy said is true. Silence means consent. Or no so at the end, no say hey. Jada wo yi no jai na fatao. Wa ba bonta ba ka say no kure bi enim fine. No kure nim dia ene de na che eyampa oh ebia no kure bi enim de o de o ka no enyampa se memebo pa e masase no esiye na metu kwan entimi nim ne wo keka na eno anu no na wa ba begina bonten na wo gina ho no mo kase ya he enye no e na ye twen jade wo ye no kra na bra abonten be chichi ensem emu ye ne bi so ade awode e ba ye wo bonu de wo busasem. It's Waba or say so when you came, it is only Obapa Christie's own that you came to address. What about the Podria, the Kra and the eggs that the guy was talking about? What about that one too? Is that one true? Because that was the reason why you came out, but you just came to address Christie's own. So that means that other ones that he said about you is true, but just Christie's own is not true. But also so at the end say okay, I come any chilemu yeah and some ye buy and your Baba Christine kwa wasem and I did etu eja. Wokeka enkofo ho ensem bebre say na wo podua bi wo onyoma bi kura bi na yi bi aje say e wo dam ne ho nkoneba nanso wo ba ye Obaba Christi e de na bebe address ye say no kura bia enim. So that means say yeah ensem na ekoso na de obekeka ye ni nyina eye no kura but yeah Obaba de no nkwa e na enye no kura sa e na wo pa kire anase eden wo no so ensem musa wo de ebusa Pastor Love no na say Pastor Love be bia wo bia no yeah Ghana for timam for obiatimu entene no e for one sem a we dey eba ye no waba aba addressing one side of the issue eja the other side e dey ato enchen Christy enkwa e dey na wo bebe address ye enti wo magana for agiatumu sem de eka ehun no eno emom eye no kre na Christy de no mom e bia enya no kre se wo bo enkrofo epa se wo mo emebedi se adwuma because unsem kan ya wo de ba bontem e che se wo defend eye Christy side no pe say nompo ana nonkwa ene ade a wanye bade ekoso anas ensanom ne ne ma pena wo ye ni nyina ne de waje atum say no krewei ene comment ene nsemu se bia ye nuanom binum de atu dwenti Pastor Love bia wo bia no ene na wa ma waso adafom na nkyiremu bia wo no entempa ma na moto na bra na bebe chirechim anyesa Ghana for the wo mo take wo silence as say no kure enti no se won pese obia adwen anase obi nsusu ye ebe guarantee say de wo kan ye ni sei na wo gina de a ene brabonten na bebe yi won sem anu won susu a wo fi den na wo dwen fa ensem a eto abonten akuta Pastor Love abe address one side of the issue no who ne sem papa no wo dwane afri bibi hu anase wo pese wo kata ne bone a waye eso enunti na wo say right time ona beba be address issue no anam
fa wadwenche no ebra too much gh ebiem nso share for mo abusuafo all the social media platforms so one subscribers so message say wo be like your videos na share ema adofo no aha ene di dwumedi ni besi midin ene akua sikapa makram